Demi kenyamanan bersama, kami imbau untuk senantiasa menjaga dan memelihara fasilitas yang tersedia dengan tidak merusak, mengotori, dan menggunakan tidak sebagaimana mestinya. Selamat menikmati perjalanan Anda. Terima kasih. Good evening, dear passengers. KCI extend a warm welcome to all those passengers with train number G1239. This was bound for Tegaluar Station, calling at Padalarang Station. This is a smoke-free journey. Passenger car smoking are subject to sanction in accordance with applicable regulation. For our convenience, please keep the train facilities in a good condition. By not damaging or not using it properly, we wish you an enjoyable trip. Thank you. Salam. Bus, bus, bus. Yes. Bundir pada gue gitu ya. Oh, gue sama gue.
Juragannya diangkat ini. Oke. Ya, kali banget tadi. Ini belum. Oh ya. Dan satu. Ya, makasih, makasih.
Penumpang yang terhormat, sesaat lagi bus akan mencapai kecepatan maksimal di 350 km per jam. Perhatikan layar informasi di setiap ujung kereta untuk mengetahui kecepatan, suhu, dan stasiun pemberhentian selanjutnya. Dear passengers, bus will soon reach the maximum operational speed of 350 km per hour. Please pay attention to the screen located at each end of the train for information related to speed, temperature, and distance service. Thank you. Salam. Bus, bus, bus. Yes.
terhormat, sesaat lagi bus akan memasuki terowongan kereta api terpanjang di Indonesia. Terowongan ini memiliki panjang sejauh 4,4 km dan berada di antara wilayah Cikalong Wetan, Bandung Barat. Dear passengers, bus will soon enter the longest train tunnel in Indonesia. With 4.4 km in length, this tunnel is located in the district of Cikalong Wetan in West Bandung. Thank you. Salam. Bus, bus, bus. Yes. Penumpang yang terhormat, sesaat lagi bus akan tiba di stasiun Padalarang. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Periksa dengan teliti barang bawaan Anda agar tidak ada yang tertinggal atau tertukar. Kami imbau untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan di area bordes atau pada sambungan kereta. Bagi Anda yang akan melanjutkan perjalanan ke stasiun Bandung dan Cimahi, Anda dapat turun di stasiun Padalarang dan transit secara langsung untuk melanjutkan perjalanan dengan KA Feeder. Penumpang first class dan business class, tempat duduk Anda disediakan di kereta terdepan atau kereta nomor 4 pada rangkaian KA Feeder. Tersedia pula bus Transmetro Pasunda Rute 2D tujuan Alun-Alun Bandung, shuttle gratis menuju kawasan Kota Baru Parahyangan, dan taksi Bluebird dari area drop-off stasiun. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.
Terima kasih. Dear passengers, bus will soon arrive at Padalarang Station. Alighting passengers, please take all of your belongings with you. Please do not litter on the train. Kindly put your trash in rubbish bin, provided at the gangway connection. Passengers bound for Bandung and Cimahi Station, please alight at Padalarang Station to directly transfer and continue your journey with the feeder train. First class and business class passengers, your seat is provided in the front train or train number 4 in the feeder train, and also available in the station drop-off area. Transmetro Pasundan bus rute Tudi to Alun-Alun Bandung, please shuttle to Kota Baru Parahyangan and Bluebird taxis. See you on your next trip. Thank you. Salam. Bus, bus, bus. Yes. Yes. Scan. Scan. This is free. Yeah, free. Include. Yo, scan. Iya. Ini satu, Pak. Satu. Untuk tidak merokok, baik di dalam kereta, di toilet, maupun di bordes. Karena perjalanan ini bebas asap rokok. Selection of Bandung Station. The trip takes around 19 minutes. If you need help or other information, you can contact our duty officer on this trip. For your convenience and security, we urge you to remain vigilant about your belongings. We will not be responsible for any lost or damaged items. Please be informed that this is a non-smoking train. You are not allowed to smoke anywhere on the train, including in the toilets or on the landings. Enjoy your trip. Thank you. Dalam 300 meter, putar balik.
dalam 100 meter. Putar balik.